District ya Mitome ina abantu bari kwingana emitwaro 23,010 kandi amakaga ari kwingana emitwaro 3 kashanju rushanju 50 nibo bari kuganyirwa mu by'obuhingi n'oburiisa. Bamwe mu bahingi ababebembezi barambwire borekera karungi akari mu kuhinga. Amajani ganje gona ni nyamu emitwaro 2 kilograms z'amajani buri kwezi. So kilo ntujuguza shinji 5 bizire bakajiya ha musiri buri zobe zente bigende n'ibigirkani ibirnechuka kandi binyasi buri ntenejya kilo nkaga. Saria ni musime nashaba government kuba yamba hachingwa cy'omwani aha kubana bateganisibwa munonga ko jire ngo government nemanya ngo umwani n'ikingwa kikuru mu ihanga ikabiri nitwika itwiriza support ereba ugo mwana rugubasa kugasara cyo mu ihanga konka hatecho tuyire tutakine nambwe nashemerera uri joba bagenya biza kuntayayira kubasa kwiza porebe kituruko rombo mitomo. Chairman wa district Benon Karije hamwe no rukure by'obuhingi nabagira ngo hata batunga factory y'amajyane nikiza kubahwera kongera umutindo mu by'obuhingi. Kandi kindebire wabo ino mwana gwawe wakuruka kwamani no mwana kuja kufamani amajyane ko kuja wakura utachine naga bari kuza kusibona ubona bana wetororamo no gapangisa wagapangisa wamakweza sente na mugiye westamire resente nizija account ya ninga na kweza cash. The first thing is to implement a processing factory at least stand kena one line factory. Currently amajani kijagagurwa factories zindi ziri best bushenyi konka ntekateka utwagire best Mitoma one of employment y'abantu but the other thing no increasing an average abo kuba abantu bashobodinga hati aro factory yoga processing they become attached to it. Abantu barabe bakozireho na binekezo buco butagira mbazi fertilizer nombazi gwo kurwanisa obukoko gasha kwa Chiru Ramadan.